La première ministre italienne, Giorgia Meloni, vient de surprendre toute l'Europe occidentale, notamment la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique. C'est désormais officiel. L'Italie est devenue le principal partenaire économique et stratégique des pays du Maghreb, notamment l'Algérie, la Tunisie et de la Libye, au détriment de la France, qui voit ses relations se détériorer avec ces pays. En quelques années, l'Italie a réussi à s'imposer dans la région grâce à des investissements massifs. Elle a signé d'importants contrats pétroliers avec la Libye, tout en augmentant considérablement les importations de gaz algérien. Cela a permis à l'Algérie de devenir le principal fournisseur gazier de l'Europe, remplaçant progressivement la Russie. Par ailleurs, l'Italie a également réduit la pression migratoire grâce à une coopération renforcée avec la Libye et la Tunisie. Cette montée en puissance de l'Italie fragilise la position de la France, ancienne puissance coloniale influente dans la région, qui perd non seulement d'importantes parts de marché, mais aussi une partie de son influence culturelle au Maghreb. Face à cette situation, la France s'est rapprochée du Maroc, son dernier allié solide dans la région, afin d'éviter une perte totale de son influence sur le continent africain. يواصل الإعلام الفرنسي مراقبة تدهور نفوذ فرنسا في إفريقيا بعد أن قادت الجزائر حربا دبلوماسية واقتصادية على فرنسا منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون منصب الرئاسة. وشهدت هذه المرحلة انتشار تأثير الجزائر في دول إفريقية عديدة وتزايد الدعوات لمناهضة فرنسا، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، حيث تم طرد القوات الفرنسية بالكامل. واتبعت هذا الاتجاه دول مثل السنغال وكوت ديفوار، مما شكل خسارة كبيرة لفرنسا في المنطقة. في المقابل تعزز الحضور الجزائري الإيطالي في المنطقة من خلال تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وروما، مما جعل إيطاليا الشريك الاستراتيجي الأول للجزائر، متجاوزة بذلك فرنسا وإسبانيا. من جهته، وعلى الرغم من عدائه الشديد للجزائر، أعرب الإعلام الفرنسي عن أسفه لفقدان أهم شريك في المنطقة بسبب السياسات الخاطئة للرئيس ماكرون، والتي تضمنت الانحياز إلى النظام المغربي في محاولة لاستفزاز الجزائر أو الضغط عليها في قضايا إقليمية. لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان له موقف صارم عاد به التوازن والاعتبار للمشهد.